itegeko ntimukajye kuri iki giti. Abantu baje bahamagara alo ilahi hano harimo amategeko y'Imana icumi. Amategeko ane nari imibanire yacu n'Imana, amategeko atandatu nari imibanire yacu n'abandi bantu. Hariho amategeko y'ibihumbi y'imibanire y'abantu n'abandi, Imana ibanisha abantu n'abandi. Ntimukagire icyo kugira ngo murakomeretse abandi. Bibiliya yose ni amategeko. Ni ukuvuga ngo buri munsi tuba dusoma igitabo cy'amategeko, buri munsi tuba duterana n'abanyamategeko. Umuntu wese wakurikirana bagiye kuvuga amategeko, tuba mu mategeko. Haleluya. Muri Bibiri umuntu uzi gusoma Ikinyarwanda nafata Bibiliya na mikoro ahaguruka ze hano. Amategeko 15 arengana abapfakazi muri Bibiri. Sinisoma mutana kuvuga ngo ni ibintu nahimbi hanga dore ko tumaze kuba bamwe. Oya, murasoma Bibiliya zanyu kandi nisome kandi asoma umugabo. Umugabo. Oya nawe umusore ntacyo papa. Itegeko rya mbere uburenganzira narabwira uburenganzira bwo kubaho. Ukutubaho tubigirira uburenganzira. Nasome gutegeka kwa kabiri ibice 10 n'umurongo wa 18. Ibice 10 umurongo wa 18 mu gutegeka kwa kabiri. Ubwo ni uburenganzira bwo kubaho. Umuntu wese agomba kubaho. Ubwo ni uburenganzira bwo kubaho. Undi muntu ahita areba uburenganzira bwo kurengerwa. Itegeko riturengera muri Bibiliya. Uburenganzira Imana yatanze buturengera mu gitabo cyo Kuva 26 umurongo wa 12. Yoni itegeko 22 Kuva umurongo wa 21. Wahageze somera ingiri rya mbere. Icira imfubyi n'abapfakazi imanza zibarengera, ikunda umusumbwa w'umunyamahanga, ikamugaburira ikamwambika. Amen. Amen. Mwumvise ni ukuvuga ngo hari itegeko riturengera Imana yonyine ikaducira urubanza. Abantu barajije muri seminere ndaza kugenda gahoro gahoro. Abantu bagiye kubaza abasego mu kuri twanarengana. Reka mbabwire akantu kambabaje k'umupfakazi warenganye. Umukobwa yarapfaka yabyaye rimwe, abyaye umwana w'umukobwa. Bamare baramumwaka kubera ko bavuze ko agiye asubira iwabo. Bamuhereza muri mukeba we aravura. Umwana arakura ariga arangiza segonderi. Utangire kaminuza aba umufiyanse. Bamare kuba umufiyanse umwana atubira biba ngombwa atubire nyina ati mama uzoze mu bukwe bwanjye. Kuko nyina yari yarashatswe ahandi ariko ahiga. Yewe gushaka ahandi uzotwita abanyina. Uwo mwana ntiyari uwiwe. Muze mwibuka ko natwe twabahaye babashishuraga ngo niko wa mwana ngo nawe mushikanire ngo baramushika. Ise wabo amureze kandi ari pasiteri wambaye gusa. Agenda abwira umukobwa ngo nuko muko yaje. Sinshaka ko ari buzicara imbere ngo twicarane ahabwe cya giseke. Umugore wanjye niwe wakureze, niwe tugomba kwicarana ngo kazicara iriya nabaye mukoroba. Umwana aramubwira ati papa waretse ko nateguye amakado ya ba mama bombi. Mama wabyaye nkamuha yuko yabyaye, mama wandeze nkamuha ko yandetse. Nishaka nzakura kado zisa kugira ngo nabasuka. Ariko mama nawe nubwo atandeze ariko yarambyaye kandi yanamutumiye mu rugo.
ubwo bwemera neza nuko ibaze umuntu wategetse ko bagira n'abana bari buvuge ari basaza umugore ibyo byarabaye tubibona n'ayamaso wa mugore aricara hariya wa mugabo asanga umugore baricarana ngo bagira ngo bavuge bagira ngo bahaguruke bagira ngo ba bandi bakora nyirarume baramubaha umugabo baratambuka bavuga ngo izina ryabagira none mu bitware uzana umwana bamubatse uje mu rugo rwe bamutanye inyuma mu bitware twavuga bugacya bukira iyo abagabo b'abanyamurenge bari bafite imitima myiza bari kubambarara hasi rwose turangiza iseminari bakavuga ngo mwana tubabare kandi bakavuga n'umugabo umwe acyemeza abandi ko yari umugabo ufite amafaranga famiye yose iremera ubukwe bwiwe iyo kumva indi yarenganye watari wowe wari wahishe uwo mugabo wiwe yazijijwe ugize kutagira amahirwe yo kurera wa mwana noneho mu bukwe nawe urahakomerekeye umwana ubyara abana b'abakobwa umugabo yarapfuye umugabo yamara gupfa yasize inka abakobwa bagakomba izindi se wabo agafata akagiza ashaka akagabiza ashaka akarongora n'uko ashaka baha abana babo mugabane mu gitabo cyo kubara ibice 27 Bibiri iravuga ngo abakobwa ngo Sarafowadi yasize abakobwa ngo amara gusiga abakobwa arapfa n'umugore we arapfa ngo abakobwa baza imbere ya Mose baramubwira ngo data ntiyasize umuhungu bari ku migabane ya data kubera ibitwebwe turi ko twaka gakondo yacu ngo Mose umugaragu w'Imana aje imbere y'Imana abwira Imana ngo abakobwa ba Sarafowadi bagenze gute Imana ibwira Mose ngo abakobwa ba Sarafowadi ngo baburangize ukuri Imana izi kubanza motu Imana izi ukuri kose Imana iramubwira ngo Mose we ugende ureze abakobwa ba Sarafowadi umugabane wabo muri bene se baburangize ukuri nubwo ari abakobwa ariko bafite gakondo bagomba guhabwa gakondo ngo kandi ibi bitegeko by'ibyo umuntu nasiga abana b'abakobwa bazahabwa umugabane bose ngo mu buryo zina ntirikasubire mu muryango nta bandi bantu mu isi yose bavuga ngo umukobwa si umwana nta n'abantu bazavuga ngo umukobwa ni ababo abandi bazavuga ngo umwana azagabana ku isi na nyina ntabwo bireba ngo umukobwa cyangwa umuhungu ariko twaba abakobwa bacu iyo ugize umuhanda bapakirana abakobwa ni ukugitunga ibikabye kandi no mu nta kubanza kandi kurikizi nta kujurira bakaba bayirya bamara bakagara ku gatuti bakabwiriza bakifatira bakura ikazasubiye mu zindi tuziho ntasabwira islamu n'ibijyanye n'ikibazo cy'idini kubera ko iyo abakobwa badahabwa imigabane ngo nazanga bazigabura nibura bazijyana iwabo akamuganira kane ntacyo akaza kuyitunza rero ushaka bari kukwita ngo ita musingi ukita umwana ita musingi abantu bisabana bita musingi mugari muzinzi ikasiga umwana asiga musingi umwana ni umwana mwuka ari kumwe n'inka ariko inka musinzi n'izina ryo gusuzuguza umwana wawe uwuvuga izina abantu banyamugenda kinga oya ayo ni amazina soma kuva tegeko Imana yahaye abantu ngo ntibakaza batubabaza Imana yaranze Imana yaranze ngo ntimukatubabaze kuva 24 na 21 haravuze ngo umusuke w'umunyamahanga ntukamugirire nabi ntukamuhate kuko nawe mwarabasuke mu gihugu cyiwe ntihakagire umupfakazi cyangwa imfubyi mubabaza amen ntihakagire iki umupfakazi cyangwa ntihakagire iki reka mbere kubaga ntihakagire iki cyangwa impunzi mugira ngo Imana niyo ibahaye gasopo ngo ntimukagire impunzi n'umupfakazi mugira gute mubabaza hari umurongo w'uko hepfo niwo navuga ngo mubabaza umupfakazi akibesha akazana izina rya
na gito bakandagira sinzaba kuva gutaka kwabo uburakari bwanjye bukagurumana uburakari bw'Imana bukagira buti bukagurumana nabicisha inkota abagore banyu namwe bakaba abapfakazi abana banyu bakaba imfubyi. Amen. Abagabo bose batubabaje ariko nuko tubakunda tutoza tubajyana imbere y'Imana. Mana yaba muri kumwe niba nakaza imbere y'Imana ngo mubakandake uzobica ngo n'abagore banyu babapfakazi ariko si ko tuzi ni Imana yavuze ko yagira abapfa Mana mugende mubeho ariko mureke kuzoza mutubabaza. Igana itegeko rya kabiri riturengera riraturengera. Imana yatanze itegeko ngo ntibakatubabaze. Itegeko rya gatatu riri kumwe n'iryo twarisomeye rimwe n'iryo kwirinda kutubabaza irindi n'iryo kuturengera. Irya kane soma mu itegeko rya kabiri, soma Malaki ibice 3:5. Mana yatwemereye ko tugomba kugira uburenganzira natwe tukishima. Haleluya. Tukagira gute? Tukishima. Hano reka somera muri aka gatabo igihe ukiri kureba aho hantu Bibiliya iravuga ngo wishimane imbere y'Uwiteka Imana yawe n'umuhungu wawe n'umukobwa wawe n'umugaragu wawe n'umuja wawe n'umulewi w'iwanyu n'umusuhuke n'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi bari hagati muri mwe. Mwishimire aha hantu Uwiteka Imana yagutoranirije. Ni gutegeka kwa kabiri 16 umurongo wa mbere. Imana idutegeka natwe ko tugomba kwishima. Haleluya. Ndio giteka ndabwira abapfakazi. Narisomye ndaka abapfakazi. Jewe nzavuga impande zombi. Kama nani kwa papa? Uko mumurikiranye mu bajewe ndazamuteka. Nukuri abagabo bambaye atese abapfakazi bo nta makosa bagira. Aramya amakosa dushobora kwiga kangahe. Ndamubwira ngo amafuti yacu n'amakosa n'ibindi ni 30%. Aya ni 70. Ntabwo twasigaranye bari batukubera amakosa. Noneho ngayo 30 nayo abamwe ikosa ry'abapfakazi nabo bihaye akato umugabo yamara gupfa akareba ibicocero zo kurakara akarakara nabo bamuvugishije akarakara nabo bavugize wenyine yemeye kuricara yarangiza akareba iti kibaza banjemera kibaza bamfasha kibaza banjemera kandi cyane kibaza umuntu yorakara undi naza gutelefona wowe uzi gutelefona cyangwa niba utazi gutelefona wowe utelefona ugasanga ntimuruzi bagabo ntituzatubwira ngo abagabo bose barahindutse ntituzatubwira ngo abagabo bose barahindutse. Hari abagabo beza banatuze abapfakazi neza batanga abahemukiye pi barahari hari n'imiryango myiza utabaye umugome w'umupfakazi
isirani ntazamu akamugeza gahoro akamutwara. Hari abantu b'imfura tubabazi baba barakwenda baheruke badashe abandi barahari ntaho twiterane kurara ariko ko tuba tumuco mubi wo gushigikira ibibi ngo tubikugwaho kuri Imana. Ko murandeba gute? Ko murabona nasaze? Ko murabona neza neza? Kandi nyuma yaho ndizera ko ntawe dusohoka basubira nkuru tubabwiye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntusubire kumbaza ibindi. Ntidushaka akarengane, ntidushaka kugira ubukirisitu bufite ibikomere, ntidushaka guhora mu byaha. Twarapfaka turihangana turapfa turapfuka mbere n'abakecuru ariko abana n'abuzukuru bacu bagomba kuzoba mu isi imeze nk'iy'abana. Soma Malaki 5:3-5. Malaki 3:5 baravuze ngo kandi nzabegera cy'urubanza nzabavuga gushinja abarozi n'abasambanyi n'abarahira ibinyoma n'abima abakozi ibihembo byabo bakarenganya abapfakazi n'imfubyi bakagirira n'abo munyamahanga kandi ntibanywa ikubiteka n'ingabo bavuga amen. Abyumvise Imana izahana abandi zamana iyo umuntu yafashe tuti hano akaba kuhariya turabonye igihembo ikazisa wishimiye ko dufite ikintu kuraneze ko yuko bahari ubucafu mikasa kuraneze ko babasha muri muntu wishimiye ko mwese afite abakirisi tubundi bakagombye kuvuga ijambo umuyobozi w'itorero tukamaturira twese kuko tuba tugushisha mwene data babaye umunyabyaha ufite ibigirwamana n'ibihembo ariko amateraniro yabaye meza cyane mu bantu bashaka yabaye meza ahubwo ije no ngo yabaye mabi kuko satani yadusuzuguye yazanye ubucafu muri kanisa. Imana izahana abarozi ihana abasambanyi nimara ihane n'abandi bana ihane abarenga abapfakazi n'imfubyi. Ntiwukaze wihamaho niba uzi urenganya umupfakazi n'imfubyi ngo uvuge ngo we nta byaha urabifite. Kandi abantu bazabona kwihana nabo kumva hakabaho ababwira umutore bazatubeshe uzizeze nane bakateka none batukavuga ibyo twibutse muri bindi tutibutse icyo twibutse n'ibihari waterekana ko tutotera Imana ibabarire narenganya igupfakazi twasigaye muno icyo bakamati cyaraho ntacyabihari kirahari wakoresha kandi umuntu ku itorero 500
ibice bitandatu uhereye ku murongo wa mbere, aho abapfakazi barenganye, intumwa zijyana abapfakazi bajyana urubanza, intumwa ziricara hasi ziramusora, ziravuga ngo abapfakazi ntibagomba kurengana. Ko murabyumva? Imitungo biri muri Bibiliya. Gutegeka kwa kabiri 24:19 soma twumve kuko n'abantu bane. Reka soma aho ngaho twumve ko hari ikimana kuba kuturenganira ku mitungo. Uzoza ugitunga urufaranga uriganye. Hari tumwe barimo kwizera umuntu ukajana kuri banki ugatanga ukemera ukazohagararira igikorwa runaka, ugacifaranga zashaka kukwepa akamaca ndia za michorochoro akazakana mudazaje ifaranga zikariba gacha wazuja kuwaza bikaja mu rubanza bakahamagara abagabo. Uzi kwizera umuntu ukamutanga bazohagararira ikintu cyawe maraka bari kukurya, bazaboneshana bajye bazamutakaza ariko Imana yabwesa. Soma aho ngaho tugira tunarangize. Aya mategeko ni menshi twayarangiza arengera abapfakazi muri Bibiri. Mwumvise ari gakunze uri kubivuga rero, mwumvise ari gakunze ko mwacecetse niwe uri kubivuga. Iriya Bibiliya ni yiwe, ni iyawe gusa, ni iy'Imana. Makumyabiri na kane 19 avuze ngo nusanga umurima wawe ukibagirwa umuganda muri wo, ntuzasubire kurinda, uzaba usuka n'umunyamahanga n'uw'imfubyi n'uw'umupfakazi, kugira ngo Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha gukora yose. Amen. Imana yari yabwiye Mose ngo ubwire Abisirayeli ngo umuntu nasarura akibagirwa ibishyimbo bigabishimbo bigushikura ugasanga bashikuye hejuru ukakibagirwa, ntukari uyirukibuka ntuzosubire ibyo ngibyo ngo ni iby'abapfakazi n'inka n'abasuhuke impunzi. Aya ni amategeko y'Umusa ariko bibuka cyangwa ni amategeko y'ijuru. Soma itegeko ribuza abantu kudusuzugura. Reba mu Migani 15:25 hari itegeko ribuza abantu gusuzugura abapfakazi, ukazasuzugura undi muntu. Nimba adafite n'impuzu yo kwambara nimusuzugura murekera. Uwiteka azasenya urugo rw'umwibone, ariko azakomeza ururimi rw'umupfakazi. Amen. Uwiteka azasenya ururimi rw'umwibone, ntugasuzugure undi muntu. Gerardine yarabibitse ngo nuba ari umupfakazi ntukamusuzugure ngo yapfakazi. Mw'abagore mwe duturanye, nagumye guherera mu bagabo, mw'abagore bagifite abagabo hano nibaregeza amaboko. Imana ishimwe ko muri benshi batisimu. Imana yawe icyubahiro, sibyo? Ntabwo ari uburanga cyangwa amashuri cyangwa amafaranga cyangwa icyubahiro bigituma umugabo wawe akiriho. Ntabwo ari uko niba uzi kumufata neza, ntabwo ari uko nigeze gukomereka nabuze mu bikorere uku twarashize. Umugabo wanjye yagiye mu gisirikare, wamara kugera mu gisirikare asigaye umwana uri Kigali twimbinja nari ndakora akazi k'umunsi umwe sinzamumerekera abana n'indahekana, tidufite n'icyo turya ku kwezi, tidufite faranga ngo barazamuka ngiye amateraniro nimugoroba nibuzuye agahinda ariko nabonekaje imbere y'Imana n'ukuja kubwira data umugoroba wongere wahagarara muri Kigali ndagira ngo narifite abana banje babiri n'abana banje babiri bakaba bane, urugo rurimo abantu batanu tutarimo habe n'igice. Ndagira ngo reka nje kuva imbere y'Imana, ndazamuka mu ngari kuri minisiteri umugabo wize ndagira igisambane umuntu w'umuintelektuwe n'utubere ngo duhure hamwe arandamutsa ntatambuka ntiyandeka ngo ngende yamasore y'amagara ngo kabika ngo garuka ndaza kugira ngo agiye kumva polo yamamaza wese umugabo wawe ngo yagenye
namwe mubona tugira niba ubona zitari nziza ngo namwe mubona ngo wandi ngo namwe mubona oya umuntu arana gucuruza yawo ngo namwe mubona wabonye ntacyo wabonye nanjye y'ubu usanga kugaragaza ko bose bagiye kucyangwa oya umwanya bwahaye wikwishira hejuru. Halo genda wicara nayo batana kumara kugenda wicara Haleluya. Haleluya. Mubisha ko birizi. Bibiliya ndiziti. Bibiliya ndigira base. Bibiliya ndigira bane. Bibiliya ndi. Ani a baby. Sisi. Kwani kwa sababu kwa kubelea umuko waje azagira gusekora kandi sona yaje gusaba akisaba yote ndaza kundi kuvuga wapfa kasiturana harase uko yawe nawe yaba kwishisho gusa hata jadi ondega nakotu nikiganiro nzabitanga no narabitanze ndiwe ndiye gutanga ikiganiro data mu mukacu murazo kwica muri kuvuga ibintu bikomeye yaturiziranya ndabona umukobanya mwaza yaje kushikira ko bacigita nabwo bashika kwa bahera bakwebeza bakwebeza Halo? Ikiri chiza chiza. Ubukirisitu n'ubukirisitu, ubupagani n'ubupagani. Ndamukubwira bene wacu. Akubwira ngo tugumane umuco wo gucurira mu kanisa. Nibagenda babishoboye bahaguke bagenda bajyane nabo bantu bose. Bagikore bigenda gucurana abanyamuco. Ariko abakirisitu basiga. Ariko iyi si y'igihe tw'itorero tuba tugushirisha. Iyo yica ikiri tukigize cyiza tuba tugushije cyane. Iyi nziza tuzize ribi. Maragiye sema wazawanishana n'iki kibi cyiza ngo icyiza nacyo bakacyita ikibi. Kwita kubyarira mu rusengero uzara uciye mu nzira z'ubusambanyi ngo nizo nziza mu kuruta gushaka uba ucuritse bibiri. Ikibi ni kibi icyiza ni kibi cyiza. Kandi Imana nizo wahindura icyo yanditse ngo ku nyungu za bene wanyu umugabo wawe ari ikibi. Never. Halo? Kiyo bikora yaravuze rimwe biraba irategeka birakomera. Ibisigaye umugisha uri imbere yawe n'umuvumo. Nyura inzira wikondera mugende nucaye umugisha ni sawa nuciye umuvumo ni sawa. Ni wewe. Tuzobwira Imana ngo Imana sinamuzayibwira ngo soma ya bintu twikorera. Uzobwira bene wanyu izo ngizo uzabisobanura. Ariko Imana no. Halo? Tugomba kwihangana ndashigikira abapfakazi bihanganye tugirire Imana gucyara haleluya ndanashimira sinobona icyo mwese ariko iyo n'igifite nokibaha yaba muntu wihangane ukihanganira bakiri kumwe kandi niba wihangane ndimubwira ngo muyemo babyaye warabyaye ariko wibuka
Imana iranyobora umwaka wose inzara iraturya ngo buce mama wa wale niko bimeze na jamurete fataka doraje nane ndakora kuri kucisha nishafu nari kumeza 3 y'inzu kana ndoba pereza muri waje nawe tugenda bataki mushisho kucisha doraje umuguri ibikoresha gendeka umwana agatareka umwana aragenda muri interina agenda nako doraje ndebare ishaneka yakoze ibikoresho ndagenda mushiki murangiriza arambira ngo ndakuba barera pesa 3 y'inzu ariko nawe kuwa gatatu zo piziranje Hallelujah.
kabukuza kabakuza Wumve ko hari Imana izayishura minera bane. Wumve ko hari